Anya laki din! Ang mumlakay, ay natsambaan manindala kay Roger tinangin a presyo tinatang. Ha? Kastaya? Unlakay, ay makapaapal man, ay agasam man di 150 a per kilo a carrots ita. Anya? 150? Agasam man dayta. Sana ula talaga. Uwin nga rod, ay kaanon tumit nga taaya at sumambada tao. Makapailig kamit. Kasano ta mamba? Kitawang matimulat ha. But, agmulatan tumit no kabailan da, kabailan tamit. Apaw! Well, sa bagay mo't kidi agmulatan to, bakit? Among ngay lakay, nadlaw ko. Anya man ang tinadlaw mo. Tunggal mapanak ijay balay dala kay Roger. Saan amaawan tinagbukol a prutas ijay rabaw tila misaan da. Ha? Kahit, anya kumano kasta? Ado ngamin ti mangibagbaga, apampaswerte kano dagiti prutas a nagbukol. He, adulaan. Iso apang panunutak, apag iso nga umadanin ti New Year. Ang mangisagana akman met iti prutas a nagbukol, may sa dosena ko naman. Anya? Bareng man umasidag met ti swerte kadata, saan apasig amalas ti sumangsangpay. Iti ko na malutuin itong bigat, kumari. New Year rin. Awan nga rod kumare, tawan kwartame. Adamit na urnong ko atangdan ka, ng paggatang ko day iti 1 dozen a prutas a nagbukol. Ha? Unmare, pudno ti bagbaga. Gumatangak at talaga iti pakwan, orange, apple, kan, etc. Abo! May etcetera pa, May nalalaman kang ganyan, Katwan, uray suping-suping aklaang akastoy, at dalatamot ang muka, si kakit dimot. Apay, mamatik ka, apampaswerte, dagiti nagbukal a prutas, no kastoy a New Year. Katwan, bareng umasidag man ti swerte, mare, saan apasig amalas ti agsangpot. Ganon? Bareng kasla kaming tumat kinila kay Roger, akanayon na amatsambaan tinangin a presyo tinateng. Anya? Nay, nagadumot tanday taimot mo a prutas, supeng. Ayun, anana. Dandan di mo maawit. Ay, un nga rod nana. Awan meten ni Dario nga umay mang sabat kanya. Ala, kabaalam day ta. Asidag kamot tan ijay balayo. Un matkit di an. An-anom ngay ma, dita nagado a prutas. Ay nanana, kasla saan kayo abak-baketan. Apay, di yu amaw apampaswerte dagiti nagbukol a prutas no kastoy a New Year. Ha? Iso nga anya pay laang tararamidin nyaw. Ingkay gumatangin nana. Iti kasta, aggigiddan tayo asang putanti swerte. Itaabaro atawan. Makapail lang nga talaga na dyan asuping. Ha? Taapay? Ay na napangkagimulpi ti prutas ala ko ni Nana Bitang. Anya? Iso ka no ti display na ijarabaw ti lamisanda ita a New Year. Iti kasta agsangpet ka no ti swerte. Anya? Oo kaya. Ure na lain sa ako dagiti prutas a ginatang na. Iuna yan ni Mari Suping aya. Ay, makasauak man ako na kong. Ay na, among matanda di ako marita. Noan niya tinapanunot na. Yun na yun. Sapay nagrigit akong kontraan. Ay, datapay ti pagbalinan na dakas.
sa wakas, na-display metla ang amin dagiti 1,000 ang nagbukal a prutas ita abaro atawan. Ah, Sapay la kuma, tamang rugi ita atawan kat swerte amin ti agsangpat. Ay, husto kumamatan dagiti malas abambanag, kas kada tattao iti biyag talakay. ay pudno day tangay bagambakay. Ngam saan amaliklikan dagiti malas sa tattao. Ngamin, malas met amin dagiti karo ba ta? Ha? Anyat kayat mo asawan? Daroda pa'y lang nga agasawa, malas dan para kadata. Kunamlano asino da? Isu dati numero 1 a kontrabida iti panagbiag ta. Ay naku namon lakay, pudno da ita nga imbagam, malas da talaga. Isu asapay la kuma ta ita atawen, ket mapukaw dan iti biag ta. Anya? Anya? Daroda nga agasawa, ti numero 1 amalas iti biyagyo nga agasawa? Katuan mat, Oh? manipod pa'y idi, aging gaita. Isu dala nga agasawa ti kontrabida iti biyag mi. Isu asapay la kuma, ta ita atawan kat agbalbaliw dan. Ha? Numabalin la kuma apagtalawak ida dito'y barangay tayo. Ay inaramid kong. Oh my God! Ano ba yan? Grabe dahi ta agura yo. Kaslamat na ito lang agura. Ay saan lang, ana ito lang mare. Nayurat pa'y kunam Sika talaga, Mare. Baro atawan, ngam nagadulat na ti kaapapam. Sika ati rombang agbalbaliw. Saan adag iti kaarubam? Anya? Nakaskas daw mo dagita nga agasawa. Noon niya nga ta tinakabasbasulan ta kadakwada. Wan nga ron. Kasta unay agura da kadata. Anya nga nga ron. Tinapatag kit amutay ti bagita nga awan ti dakas ngay naramid ta kadakwada. Sa bagay mat kitdi At dala masabat ko kadakwada, i-greet ko pa iti Happy New Year. Ay nasaanan lakay. Uray na saya at tipan ng ibagam. Ngam para kadakwada kat insulto. Ay kit makaamudan Ada kadakwada no tagidaksin da amin. Uray kasta unay agura da kadata. Saan talat ta mauma amang ipakita iti nasaya at kadakwada. Be humble kunada nga raw, bakay? Hey, si Kamat Gayam, pare Daryaw. Ah, Happy New Year pare. asos, awan tinaragsak iti baro atawan, no sikat masabat ko. Anya? Adon ti tattao anang greet kanyak iti Happy New Year. Isu ajak kasapulan ti greeting mo ita. Ay, Ken iti kaano man, saan ko akasapulan? Bawat ham? apay nga akastamutin, pare. Awan ti kumpare kakasken ka. Sumgarak pa'y nga inawagam iti kumpare. Salbag ka kiti. Pare Darya. Mala, inkan iti papanam. Happy New Year nga ibagbagam. No agmamalas agmanan itatawan, basol mo. Gaputa sika ti amok, amang mangted iti malas iti biag me. Anya? Aywan no agmamalas ta itaatawan, basol dayjay aben, awanan baeng. Katuin, tunggal mairan ang masabat ko iti bigbigat, agmalmalem ang nagmaditi aldaw ko, iso ang malas talaga. Ay pudno day talakay. Uray ni bakit na, no masabat ko iti Lunes, ay na agmamalasak aginggat Biyernes. Ah, Katuan man, iso ang malas da talaga nga gasawa. Di da pa'y la pumanaw ditoy, tapno awan ti malas akaaruba. aguray bakit? Addan tulata. Sa bagay, maaramid tanto apapanawon ida, no agswer-swerte ta. Ah, anyan ti kayat mo asawan? Agswer-swerte ta itaatawon lakay. Ngamen, naghanda ta iti adu ang nagbukal a prutas idi New Year. Ne, wala niya. Sapay la ko mga road, ta itatawan ti panagrugi ti ibabak ng tabakan.
Ay na, sana all talaga. Oh, apay manen asana ulti ibagbagam maray. Ito sana all ko na. Gaputa da kayo lang agasawa dito balay yung agmalmale, manakailad. Ha? Ay, sana kas kanya kamarabrab yan, na mapan makitang tangdan. That's life. Kasta talaga tibiyag, mare. No di mo maawatan ti Ingles, ilokan mo pa yun. Unay kameten, inaramid nakman na nakaslamaang. Sika mga men, numaminsan kasla di ka makauawat. Ha? Numaminsan, jak amo no nasobraan ti kinalaing mo, wano talaga ang maag ka. Ay na, nalabas mo't day ta pa nagsasaom. Ang mga numainsulto aken ka kat matungpa ka. Ala, inakon, ta mga numalipatak nga kumarita. Ay, idaramudom kan tupay. Anya? Ay na, nagmayat mo ti pa naghililad da suping nga agasawa di tabalayda. Wan nga rod nana, uray siya. Kat nalabsak ida itay ang nagmayat ti pa naghililad da. Kabayatan ti pa nagselselpon da. Ay nagganas abiyag. Naimbag kadakwada tauray sa anda nga agtrabaho, kat adala ta pangalaan da iti kananda. Nasaya at no kasta. Ngam ti pakaalakak. Tay man nadamag ko. Anak ko na kano ni Supeng, amang namnama da iti swerte sumangbay kadakwada. Ha? Wan, namnamaan da kano. Gaputa naghanda da iti 12 a piraso ang nagbubukal a prutas iti New Year. Anya? Ay una yan a pamati da ita. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumangbay ka di mo ti swerte. No addadalatan di taon nagtibalayda nga agil-ilad iti agmalmalam. Awan imbes a swerte ti sumangbay, malas kit di Ay naku namon nana, malas talaga. Ay, apay ngay lakay. Makadlawak man. Manon alawas tinapalabas manipod idi January 1. Ngam nay, aging gaita. Awan mo't lati swertin sumangbay ka data. Anya lagit din bakit? Makauray ka di. Masiguradok nga umadanin. Saan pa'y nga ita? Ha? Saan nga taaga po kadaroda nga agasawa manenday toy nagmamalas ta? Naghanda tamot itinagbukol a prutas idi New Year. 12 pa'y apiraso. Ngam no apay mat akastoy. Awan pa yan maisaang. Ay, masabat ko la day aroda. Talaga makangagmanan day kanya. Ala, di ka di madanagan bakit? Addan to, umadanin. Don't worry. Agyaman da dya suping, tanatapwalak pa iti ungot ko kunkwan. Ay, tanusan na durab ko ti subsub na. Ha? Agasam, sakit din ti bagaan na, iti saan na makawawat. Ay, adan tula ka sa pulan na. Padas na ti umaimasideg ta pagsasawak man iti 145,000 asao. Uray siya karod mare. Makapapuno mo dayjay asuping. Jak tula makapagtapot tungpaak dayjay. Ha? Nasing putak mo ti kunak. Ngam nalabas ti pa nagsasauda nga agasawa. Agasam, napanda ka no imbagbaga kadagiti ka aroba. Ada kami nga agasawa, ti malas kadakwada. Ay, salbag da dya suping. Kaslapaltat nga awan utek da nga agasawa. Ha? Kunmet! Agswerte da aya, no kasjelatan nga agililad da iti agmalmalem. Ay naku namon mare. Ngam ala bayam, masabat ko dayjay, talaga adyak palapsan. Ay, go, mare. Ipungot mo. Aginggat mapukawan iti puot ti awanan bain. Oh, si kamag gayan. Kumari suping. Dinak man awagan iti kumare. Iso nga agmamalas kami, gapo kata kayo. Anya? Mabiglaan man, mare. Oy, di nakasarsarita si kamalas ko na, nay. Nalabas mo dun, di pa nagsasaom si kaababae?
Anya ayat ti saan anasaya at nga inaramid mi kada kayo. Takas taunay ti panagsasauyo, ang malas kami kada kayo, ha? Basta, malas kayo at talaga. Nita ulitin na! Dayta ti maganab mo. Awan ti tao amalas, no nagagat ka nga agtrabaho. Kasano kuma, asaan kayo nga agmamalas? Kat adda kayo laang mat nga agasawa, ije unag ti balayo. Agmalmalam kayo nga agililad. Ha? Saan ang maala ti swerte? Iti panangisagsagana iti nagbubugal a prutas anya? Agkagat kayo Sakat no agmamalas kayo, pabasulan nyo ti kaaruba yo. Awanan kayo iti bain, salbag kayo pay. Anya? Maminsan pay, nga damadamag ko, nga mapan mo manan imarmarites di ta kaaruba. Talaga ang makaraman ka manen. Saan laang atong pa? Anya, tinumpa na kadaya roda? Ay, awanan ba yung daya Inaksugudan ni Jabalayda. Saanin lakay? Saanon? Ay sana nasaya at daya nga inaramid na kan kabakait. Datati saan ang nagbalin ang nasaya at kadakwada lakay? Gusto ni Roda, saan ang maala ti swerte iti panaghanda iti nagbubukal a prutas, no di kat maala iti panaggagat. Basol tamot lang, no apay ngagmamalas ta. Saan abasol ti kaaruba lakay? Agtrabaho takit de. Saan tamang namnama iti swerte? Anya? Apay ngay may ka, si ka, suping. Anya masapul mo, Imay ako mare. Bumulod ako may ti bagasyo. Awan ngamin isa ang miitakin nila kay ko. Anya! Apay, awan na nabtog as swerte di balayo, Ha? Nagpuskur mo tarupa mon, nga umay kapayla dito balay mi, nga agbulot iti bagas. Awanan ka talaga itibay na niya. Kumare. No kung may dinalpas ti New Year, kat nagtrabaho kayong agasawa, o di ada isaang nyo ita. Ang saan mat, gapot amang namnama kay latan iti swerte. Ha? Di oray pa isang agasota, nagbubukal a prutas ti ihandam. No sadot ka mat, ay, agmalas ka talaga. Understood? Wan mare. Kat alan pangaasim ta ikanak iti bagas. Ay, saan? Imbis ama siya nakan ka. Saan? Marurudakit di Ingka iti tersena ni Bakat Marian. Ijay ka nga umutang. Tano siya, pulos, di kay kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.